Kadom don marlitum Sugar Daddy Laso alam pinangan art country Malaysia, Hong Kong, Japan, South Korea lahalom si aprang-prang ke arjulong chot. Lapen ke India long ke New Delhi lapen ke Mumbai long si arjulong chot. Asia country an ke ong angbong pen India halo Sugar Daddy aphai ke ong nai. Mate ake pitelo daksi. New Delhi long halo Sugar Daddy aphai ke ong nai India long pen. But non ke itum Karbi Anglong long Laso Sugar Daddy at tomon nangle arlo. Laso penajok pirangan arta kang duk mate so arlo up to women sarpimar dumpan anta ki kanahok aside nangle arlo. Laso Sugar Daddy penajok pinangan society sitame akime avepin. Sugar Daddy kupilo koson phanlo. Sugar Daddy penajok eprang kupi kanahok kisung popo. Pini laso video long chetan piralo na. Sugar Daddy koson lo laki inut arta kido mate saru obang. Poisa do o plang o bang phu bang phan tangka ki pi mainly young women tumpan in exchange for sex and friendship. Laso Sugar Daddy laki tangka pen jok only for benefits panchoji, not for the purely true love. Ali panchoji lapan ke sugar relationship pusipu. Hapu teenager al sutumang ke tangka long o penajok aning arong chipi pon bompo. While the Sugar Daddy enjoy by taking them granted and benefits for romance and everything. Laso Sugar Daddy penajok merit kachi and chudo tang family long ta problems durum pik pasik sak don pik an. Laso penajok pinang an tum divorce pinanso chekak manilong kat dunjui lahas to menang klang bomlo. Talking about divorce, Karbi tum ke bang akhai son kali bang ke divorce desita amithang charge up thek amithang arlo innovate charge up thek. Malaika Arora, Bollywood actress. She got divorced with Arbaj Khan. Sita Malaika Arora amithang independent charge up take. Amithang api potum long dam de. Now, we Karbi. Nali divorce dete nali konalo ki dampo. Nali pinangli potum long ma. Mate nali mithang charge up take ma. Karbi tumke divorce jikali ili Karbi tumke behavior la perikachar anta chiprek o. Mithang puria domain kachi take long huta ining arong o sita ili Karbi tumke iripensi kardom chipiji. Bonta bang akhai tumke aning karong chipi pinso arlo suta haging penji. Bonta labangso Sugar Daddy's penajok pinang an culture pa heno lo. Labangso Sugar Daddy's penajok pinang an pinanso long samay papridun lo. Lahat penajok si pinanso ningching samse po chekak that anke depression hahai bang po. Depression penajok pinang an tum aprang chipi bang dolo. Athe aning si pahat iji lapen ke aphu a brain si kam pa pipideji. Ki move on ji phansung pik pressure nang piara ji lahat penajok si pinang an tumke chikontrol un epo aprang chipi det sitame dolo. Lasi pinang an divorce lapen ke pinang an adim long ke Laso Sugar Daddy pensi problem ke do. Depression na puthang nili aprang hustame isi video pipon dolo. Lasi nang tumyong si langnam delang putang te hadak langnam tame link description long si dolo. Ke cheng ke inu bahini vet bonta non ke pinang an arta ke ong tum sarma tum tangka dopen Sugar Daddy bolero angker nang klang piklo. Laso penajok pinang an soarlo arta kang duk tumpen nane long drive party travel pandampo but Sugar Daddy they take it for benefits. Laso Sugar Daddy culture eprang kevang ji society future long same kimme ang thekali. Nonta arta kang duk tumpan dress tangka mobile nam pibompo long drive pon bompo pinang an tum joy dona tum dolo. Laso tenggong si dambom pratangte eprang kevang ji arta ka vetumke ansose si lodun tu bompo karakter memi bompo. Whereas hapu Sugar Daddy sitame ansose si nangbat tu bompo. Tangka long bom lo penajok pinang antuke ansose si lodun tu bom. But their character and reputation ke avelo. Laso Sugar Daddy culture jong si nangbat bom pratangte pinanso chekak divorce tame eprang kevang ji pinanso tum kisum pojilang. Asi Laso Sugar Daddy culture pen kacheri nang ji kenang so. Sugar Daddy behind this concept ideology lake ata ke ong tum mate sarmar tum Sugar Daddy pu. Lapen ke hapu also younger person ata kang du bangke sugar baby. Laso sugar relationship lake only for benefits panchoji. Nanglitum kahon mikri tulong teglong po hadakta sarmar pen ukorjang alam lo. Lasila dakta basically Sugar Daddy alam ason lo. Lasila so kachire jipan sex education ki thanang ji kenang so lang student uwe kimi tumpan. Lapen ke if you met other person sarmar ma kalima lapachini laptha. Lapen ke please avoid sharing your personal information. Nali personal alam bang phanchi thanri like nang financial status ni ke lason bang pensi tong lote pulason chi than thapri. Lahai Sugar Daddy na thu kachi pajok kiludun deji phan nangli jil po jil pi pen lam kache than kache trust nang ji kenang so. Lasi Laso Sugar Daddy pen kacheri nang ji kenang so. Main ke so alo arta kang do katum. Nanglitum luxurious life ki long lok tathek like getting expensive gift, good money, long drive, enjoying in good hotel, but nangli character pen reputation hai bang family long ke heno lapo. Pang akhai tum son kali ili Karbi tum ke we are different. Video pajuje eprang nanglitum guitar dot thek ma, tapi nanglitum fingerstyle chali ji ninghang do ma. Asi jong si ninghang do pratang te
nili jirpo channel subscribe dam non Nehai kebai lanir jadi lahalo same jirpo ropon lablo lasi nang tum langnam tame link description long sidolo lasi pinebdo ke lang si kangton pulo ni channel subscribe kritum an please do share subscribe lasi pinebdo ke lang si kangton pulo thank you so much bye bye kadom